Ngokusemthethweni amathikithi eCarnival City Blue Nation Festival ezoba nge-2 May 2026 lokho yamenyezelwa-ke early February ukuthi ena kuzoba nomcimbi okanje sanikeza iy'nyanga eziwu-3 singabantu ukuthi sibuke sihlele senze yonke into. Abakwazile-ke ukuthi besheshe besukume bethenga amathikithi because be-understand ukuthi kuhamba kanjani bakwenza lokho bebesalinde ezinye iy'nsuku bey'thela amanzi abandayo zibakhaleleke. Into yaphuma nje i-post kwabona ukuthi kunabaculi abathize laphaya ababafunayo vele bavela bawathenga amathikithi aphela bekusasela amancane-ke izona very few amathikithi abesasela but avele nje abantu bawahlafuna nje same time. Okuyinto-ke leyo-ke vele bilindelekile ukuthi masephuma i-full post amathikithi azophela. Siyazi ukuthi abanye phela amandla emali abanayo bayabhatanisa bebengeke vele benayo imali same kodwa-ke sekulimalekile-ke kubona khona futhi abasazodecide in a week from now ukuthi kahle umuntu ufuna ukuhamba uyabona ukuthi siyalidinga ithikithi kade engayitsheli uzohamba. Ilokho nje okubi ngaleso simo leso kodwa sithemba ukuthi bazoyithola indlela ukuthi bethuke amathikithi bengene laphana-ke emcimbini. Sibonge futhi nakuKhuzani iDlamlenze nethimba lakhe asebenzisana nalo ukuthi yena kube nabaculi abanjengobani Ontencane uyabo wakhulunywa-ke izinto ey'thize-ke laphana phambilini-ke njengoba ngakuveza-ke evidweni edlulile. Sibonga ukuthi amlande inkulu ingoma Ontencane i-album wayiphumuze engalobolile muhle kakhulu umsebenzi. Sibonga ukuthi Alando Limit ama-Buffalo ama-Elephant iyazenzele nje i-album kaLimit lapha online umenzi wesikhinkili umsonzi wakhe laphana online nakhona bakhulu umzukulu akubuzwa-ke lokho niyazi kumzukulu into ayenzayo uShenge feature kaShenge laphana amaningi enamamiliyoni enqwaba although uShenge babemdoubt abantu the way owenza ngakhona because ayingafuni lento ukuthi ifithe kahle kodwa ushuni wakhe baze bawu-understand abantu baningi abaculi abazwayo through uShenge nasebedumile laba namamiliyoni amaningi kumanje bano-20 million mawuhamba uyo-check-a lapha online. Sibone nomlabalaba ukuthi-ke zonke-ke izinto ezehlela umlabalaba nokuthi khona ukuba kwenzakalile nike nabona-ke i-album last year angazi noma yaphuma noma ayiphumanga kodwa okwewathi ukucasha kancane umlabalaba uthe mayibuya ngale album yakhe emkhulumelayo ize yahlala ku-number 1 laphana-ke ku-Spotify abantu igoma bayithande kakhulu. Wonderful album therefore wangena ungeniswa ingoma yakhe nabaculi abanjengoGqoko laphana ukhangelane ngiyawabona nje ama-comment abantu bethena akasenayo umona bafethu niyazi ukuthi kumaskandi kwenzakalani niyazazi iy'nkulumo ey'khulunywa makunezinto ey'suke zenzeka phakathi kwabaculi kodwa uzani udecide ukuthi amhloniphe uDSD ukhangelane wafikela kuye emculweni ukhangelane uDSD unesikhathi eside esendimeni becona emngomeni benomjikithelwa benojiva uyabona nje ukuthi bebaningi kanjani ngesikhathi leso ubani uBobo umfana wepiki so kuningi abakwenzile oSkhevane into ecishe ifana leyo so kuhle ukuthi ahloniphe uDSD uqobo because uDSD udlala indima enkulu futhi uDSD benabalandeli abaningi mhlawumbe sebehla manje benabalandeli abaningi. Niyakhumbula uBlack and White laphana ama-shade lapha athi Gqoko so whatever okwenzakalayo nokwakhulumeka is fine lokho kwakhulumeka kodwa-ke asirespecteni sihloniphe-ke uDr DSD Khanani isilo somaskandi sekhulule semdala into zokungcweka uyazazi ezenzakalile before u-aware futhi izinto ezakhulumeka kodwa njengamanje uGqoko uzoperforma bazofika abalandeli balo abalithandayo simkhombisa uthando usekule age le ukhangelani lapho kumele bonke abantu bemthande bemhloniphe bem-appreciate ukuthi uyiphathe kahle kwaze kwafika lesi sikhathi ilokho bese yakwenza baningi nabanye abaculi abakhona laphana-ke abaningi kade belindelekile ingane zakwethu khona nojikeleleke ngizoyivala lapho-ke ividiyo nje ukuthi bengimemezela ukuthi-ke amathikithi ase-sold out ingane zakwethu-ke nisole kahle.